Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Kendiat sengi mensua, UMDC keseng Kongres na Laim Kra Malki Constituency, uba Fantin Lagadong, ula petno na keseng Kongres, bat ula lej bani so asya keseng NPP. Mendapat keseng Kongres kaladu saya uwei UMDC, jongka Rambrai Constituency, uba bajok pengrop, uba resign no na ka Parti Kongres, menta kesengi ka Arpu Pratarik Uluber Arjar Arpuar. Uba bajok pengrop ru, shen unsalej ban penyeso asya keseng NPP. Harengkat ubak bajok, kila don ru bungut kinong yalam jong keseng Kongres na Rambrai, kiba kentup ya u blok working president jong Mahila Kongres, pat kiwei pat kinong yalam kiba resign no na keseng Kongres. Flaihi ka seng Kongres ka jingya syurut kamdei tang hapok state jongi dai ka dei na borok poi keri India. Te menta ka seng Kongres ka sensyar tang atli ki jala borok poi keri India. Te bat ngi na kalian jongi bat kinong kitkam jong ka blok Kongres jong Rambrai. Kibang na awan man submit ika resignation jongi mila ya syong bunsin bang ila ya syaki primary unit prepare po constituency bang ila syem ya karai ba ingin resign na parti Kongres namar ba kamdei ka daw ka jongi ka bangi habmi na ko parti Kongres ndrei kadai ka jinga syurut pelat kini ki ba he jong parti Kongres ba ka pra ka parti Kongres do katne tengingim kwa banau kilang knya na ka jinga syurut jongki ba ngingin pensni wa konstituensi la jong ndai persyang menteri wa konstituensi hapoi ga bentah ya ki resign bat nga mentasngi idai working president jong ka block di ba island ling do te i Mahila president ru idon lang bat ngi bala resign bat ngi te vice president jong ka Garo zone executive member jong Garo zone tepat secretary jong ka Ramrai Jerngam block congress committee ki executive member ki delegate jong DCC baru ki list ki don hangne baru bala resign na nga baru kamot ka Ramrai block congress committee baru koi kam dan syoi baru koi long ki don stang katukat ne ndai ki turu long kin sawan hadir katukat ne ki kata hi ki gajing wan ben resign jonga kalong ba ngim kwa ba mah mar bangi sotu ba kajing shale ka jongi kala long sebab palan mar ba POE kumtu UMLA jongi ru ki suspend te kata ke dikata pa ya menta te long ngidang ya po konstituensi borok koi te nganum mo nga syuka ban pentip ya fiba hakine kini singi fin satip bangan rum kano parti nomor ba bidang dan sakat tukat ni kisnong gi bangindang hapan pendap nang bangin syem ya karai ko apakah bande kano parti kata te kila penyat na kadang jong ka NPP ndrai long nga try hoi ngala badong no ba ngila temu bandrung met ka NPP hi halian jongi kadai kata kawai kalong ne ba ngioi ba ya katuka jinge penbet put mo ka jinge penbet put mentala santos nem empat don ka dono ka parti ka ba lala ban wanra ya kan ka jinge penbet put ngila i mensua ka parti Kongres ka don lang hapo central ka don lang hapo Assam ka don lang hapo Meghalaya dari umpoi nasional kata jeng pej put dari hak leadership jong Konrad Sangma yang iba usimkia yang ngakam bat ngamtip syaki wiki district kalong kumno dari hapo ka West Khasi district hapo ka Gijang sektor ka Tarabari sektor ba ka Hahim sektor kini ki lightly ki sektor ba nakini ki Hindrutli ba dei hapo West Khasi district ki haplo hapo konstituensi jongi bat kumbala ko daw CM hapo ka assembly ya kitu kisnong ki ba kin hap Meghalaya kamot ngasku aban batay fi barok ba khandai phau pra persen jog kisnong yo lo chapo ke jela Meghalaya te don artli kisnong ki ba ngiadu kata ade katu Mal Sapara bat ka Salbari ndrei ka Mal Sapara pak ngasku an pentip fi ba mensyuahi haus nam arjar khatway parba ki draw itu ka line jong area of difference ka Mal Sapara bat ka Salbari kila bu lupa rik syata Assam hoi walai Mal Sapara kin jut bu coba ngi ki kwa banya don bat ngi la don ka misunderstanding par balik ke regional committee ningkong ndai ba kala dir pala kapor te ngidang don ka consultation na liang UCM bu persyang hi ban ngin penyo itu article nang ndai 98% ngi yo do kitu ki likely ki sektor ki bahap konstitusi jonga